Mrs. Felix, our guide, our tour guide. He is one in here na kami. Kanlaw bitha ang kaan email ko. May switch ka na ito. Ang karong ubi and Ram lay lung len ha. Say hallelujah. 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 Again. Hallelujah. सभी लोग all. Yes. Hallelujah. अपने लोगों को कर देते हैं. Hallelujah. ये मेरा दूसरा मौका है. उन्होंने दूसरा मौका दिया है. एक बार मैं 4 साल पहले आ चुका हूँ. मेरी मिसेस जो एक मिनिस्ट्री चलाती हैं, उनकी इच्छा थी कि मैं उनके साथ यहाँ. वनिता है और मैं एक छोटी सी ग्रुप चलाती हूँ. महिला ग्रुप है. मेरे ग्रुप का नाम एस्तर है और हमारे साथ बहुत सी बहनें. Apostolic Church. Hey Jordan maganda. Hindi hunso ni at suha hiyanin 6th century vela Jerusalem. Hindi na munmoy tak ka mo to ang doon ni. Kala hi Saint George 6th century biak in loom to ani chuani kala hianin Christian ten an to do hun sang kha ame pinanda hun poimo chu chuan tu na West Bank te Egypt te Israel Jerusalem khang zong kha me pa hian en ta langa kala hi Holy Pilgrimage te na an Jordan magaban ti an to nge chin hun chuani chuanin achunga hianin map chu a picture te kan la do na ni ta chuan ram shang helai bur na ya Bible hun poi mo zong kha an tar lang ki mani hepen hani to tu te han tam he me ya visitors tam tak anom me kani achwata hian a map hi anda helai mun hian kalmas saberat chuan hun poi mo shang tlo to te he an sha the pha chin ni Here mosaic ante na mun pui ani ta hianin Reuben lo te po tiang hen zir tira tiang khanin changkai takin an chor ani कोई फोटोग्राफ लेनी है बताइए ले लो. ये बना Mount Nebo chu kan pandon me kani चलो. You look down all the way down. Where is the junction of the road? There is a big tree.
Beneath the big tree there are few springs, water springs. उसके नीचे कुछ पानी के झरने नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं स्प्रिंग को? छोटे सोते, एग्जैक्टली द वर्ड सोते। We call them Moses springs. और वो मूसा के सोते कहलाए जाते हैं उस पेड़ के नीचे। Till now, they irrigate the farms down there. और आज भी वो वहाँ से बहते हुए ऐसे निकलते हैं। Okay? In the area here, there are several springs, not only this one here, but this one we call it Moses springs. नहीं We वहाँ नहीं suggest Moses, he stood somewhere there and used the stuff for drinking his people. ओके, कभी-कभी ऐसा बताया जाता है मूसा वहाँ से भी अपने लोगों के लिए पानी का इंतजाम किया करता था। Okay? की तरफ दिख रहा है। Okay, now. You are seeing now or watching, what's that? That represents the Moses staff. Okay? When he lifted the serpent on it. Lahi pisga kan ti mun Moses khan kanan ram alu ve don lo wanga helai tanga kanan ram a hlir na mun kha ni an ngai ni thanglam zong zong ram zau tak ko kal ve the don lo wang khan ni helai hi chu mi sha reng nan chuan min siamani. This diagram shows you direction and distance for some holy places could be seen by Moses. If you come so early, you could see Jericho, Jerusalem, many holy places in the Holy Land. But this diagram shows you direction and distance for some holy places. Here, Mount Nebo, Moses, Shadrach, Nana, and Siamani. Bible khan Moses khan tak su thun thli na omna an shelo te khan ya se helai pisga unan ti te Moses lo thi tak na te Shadrach nan helai mo tin siama mosaic wak moi tak tak ha ti hanin an wong himani. Hai kan la ve re reng heng lai kan la man lo ta ka det si chaka hian swimming pool le restaurant mak tak a awma chuan in kan han chaw la kan han ei ve ra ni det si ani det si tu ya te cha ve kan tu kan result one tam hop Men you have to do the that bathing you have to do. Olive. Okay. Oh, he did see chu ni kan kal hong ta ni. Kan ho san ta nuam khut me de si tu ya kan hian in chia chu kan dam song mai kan dam song mai ni de si tu kan han in chia chu de si chha khan swimming pool pani nuam tok mai oma chuan tu na hian in de si kan ho sana an mat tu mai in chia te tu in chia te khai a hri sel an tia a hri chel deuh mo ni kan feel good khop mai tu na tak hian bom ve khop mai hei det si kha Mizoram tang chan tuiten om ti deuh thlek luk tura te kan han nga ya alo ni lem bik lova ma se khop me tui chu a chunga sei lu war ang deuh om po kha a chang lem lawa tip sut me ya chu tiang chuan in a me som thei deuh ti te al boka chuan mat duma in chia man kha mi pakhat ta dollar
dollar nga an ti an don ve theya ke ni thian zo thum chu alang lai chu hi kan tia nga kan tia dollar nga in pathumin kan hai ta thei sha mani Agora kan tung sengin kan ta. Jordan hun iswa lo len vel na na chu he ram hi an ho sat mel riang me ya thaler de u si khan han chei bol na mun lai chin hi chan hum nal nuam ple zel mai ani Yeah. In 10 minutes we'll be in the hotel. I did ani houses, not apartments. That means villas or houses. Class B also can be villas or apartments. So this area here, where we are now, it's all the building here are Class A. Class A building There's no apartments in this area here. So this area here, Class A. Class C, D, and E actually could be concrete and blocks. So, but A, B, and C even must be limestone. Limestone like these buildings on the right and left hand side. Limestone. Some of them even marbled. Marble. nó lằng lọ mau ra ti chau ka mau ra ti chau ka với na dinner ấy tụi mình so mà cắn lom lên nè anh nhìn hi anh tin nuam kan ti top ani ke ni chuan anh nhìn cho chơi cute khóc mày dining hall này Di akharin ni ati kut maya. Akhari boy khóc he ai kan van này kan phu thot lo thin kalin chu kan to ani he Atoi sai hingi ki do. oi heng ti apadal ve a chang ko nga birthday ya o India ram tong happy birthday बीमारियों को तकलीफों Jordan kan pera उन कठिन समयों को जिसमें से उस प्रभु ने आपको और मुझे निकाला था मैं जितनी बार यहाँ पे आता हूँ मैं उस चीज़ों को याद करता हूँ और मैं आत्मा में इस बात को देखता हूँ बाइबल कहती है कि मैं for the lunch. After then we are coming back, coming to the bus and going to the other Jericho places. kan umanito na Okay. Jericho Sycamore tree, you want to see it by the way now. I'm excited camera utara wow This is me, Felix. We're That's on why I the told cable you. car Okay, you will be towards enjoying this Mount food. of Temptation. Kan Jesus suan Mount nahi. of Temptation. Kan Is what suan hema nahi. om na Acha, you shoot mine also. Please. Just Kan this suan already nahi. shooting is going on. Shoot mine also because nobody shoot for me. kan tung so Jericho kha ani a These are the Helai pia these are the dewa field. Tuna kan om na his Jericho. kan pel to lom Jericho. She has brought like Hello. Hello. Hi. Take the background also, all right? Okay, okay. Slowly and slowly. Ban la ta po yan lo sing ve chu Slowly, ni Israel ram yan ban la lo du ve le ni India ram chau le Mizo ram chau See in the TV, eh? Always remember. Slowly, you do it like this again, huh? आ गए भैया. Car bhi hai. Kalay tanga hiyan iswat hema na ko kane. Yan chau kan ei don ti Oh, mitam to kan edo na he. Mitam tak to respond on sub ani. أعبي لك سلطات وشوربة ولا تعبي لحالك؟ أعبي لك سلطات وشوربة؟ Cable car hiyan tanga khan kanin khai chau ta khanin restaurant lunch tuin hai tak enan lo siama. Yan ei chau Cable car
suan na khani hilai tlang zong zong khi iswa chokhi na tlang setan na thlem na hun khani Uncle, who and us, Pastor Reuben Bona. tuna hian lazara thia kai thon hun bethani khwa kan don ani hi lazara an phum na soi na akai thon na hun kan सेलिब्रिटी है इसलिए दोनों हाथों से पकड़कर आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा सभी लोग अरे बाप रे तक नीचे तक जाना है आइए आइए मैं आप लोगों को एक बात गाइड करना चाहता हूँ सब रुकना है यहाँ पे 1 मिनट ऐसे पूछना Can I come through? मुझे आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है प्रेयर के लिए नहीं मैं बिल्कुल करूँगा आपको सिर पे हाथ रख अरे सुनिए यस सर और यीशु मसीह को जब पता लगा तो लिखा यीशु मसीह 2 दिन और ठहर गया 2 दिन के बाद आया 2 दिन के बाद में और उन्होंने आकर मालूम क्या बोला ऐ लाजर तू lazara than kan kal hong ani helam hi Palestinian site lamani Israel ram ro ro Hey, Bethlehem ma gan thlen na tur ani enjoy hotel. Hotel thlen na kot ani a. Sabi thang lamak ni ang Helai hilal iswalal anga akala kung anzo puina ho sanati kung anzo puina kha ani Michael kung hi shepherd's field. Good morning and praise the Lord. Praise the Lord. Once again this morning we can say God is good. And all the time. all the time And God is good. all the time Baptist room zahana Elizabeth ले Zakaria papa Okay, हम लोग उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले tuna kan kan Solomon temple Jerusalem temple chin na kon be khan Editorium Baptist John Zakaria le Elizabeth Okay. Now some people think that it's not very important the place or anything, but I am saying this is an amazing place before Jesus. Jaga biarna
baptist tu zo kan pian na henglai Jerusalem आदम से अब्राहम से मूसा से योशू से दाऊद से प्रॉफिट से परमेश्वर ने डायरेक्टली बात करी बाइबल में बताती है 400 साल उसने बात करना बंद कर दिया 400 साल कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं हुई स्वर्ग से इस पृथ्वी के ऊपर और ध्यान से सुनिएगा तब आपको आज की वैल्यू पता लगेगी 400 साल परमेश्वर ने जमीन के ऊपर कुछ नहीं बोला और 400 साल के बाद एक स्वर्गदूत उतरा वो स्वर्गदूत जो बाद में जो मरियम के पास गया था क्या नाम था स्वर्गदूत का जिब्राइल स्वर्गदूत उतरा 400 साल के बाद Love him when the sun goes down. Trust him, trust him, trust him in the morning, trust him in the noontime. Dali iswa zirtir na mun top te lo soi na mun mathaya khan kan ko a so Mount Olives والله تخلص ما انت 3 bag $10 3 bag $10 dan biar inan honga yan bak laba rin bakat biar ang rep lekha ni Jesus created अच्छा लग रहा ना इनका Helai hi iswa khole huwa zirtir te hun khovel hun te da kal ula zirtira te siam ro te ko sai na hun khania na china thalak na kha aketha iswa aketha ani antia chon helai hi muslim phavin ahun hi an neya amer chu ato tu te chu christian hi anya dana pata te pon thil te han zwara an chani lai hi to tu he tu na pok tam em ani oh helai na chen kan lu na chia kha dali so na jirti te ne na our fathers in heaven kan pa wa na ni ti ajirti na hun khani okay helai bia king hi lali swa ano pan la ya ani khom pu ya anu te dan ho san na bia king khani you also come with us